Aşağı koyup olsa gayet. Darıca opçu kança maşına? 12. Bula bugün Oş şahrındagı Oş Tazalık munisipaldık adresleştirgen işxanasına 12 dana жаңы таштарды ташуучу унаалар келип, азыр ошолорду салтанаттуу түрдө тапшыруу аземет шаар бери. Еще 301 штуку приобрели за 30 евро картошки, который сейчас используем, так что мы за него. Bu açıyı 10 kilo. İşte bak, 2 yıl oldu.